nka we obiara ne se otinjremo yana no so a ibisa wo anu awa oni ahe samrebo etie ye de otie Sabbath school o yisuane ye ba to aso na kwata he boy wonun oye 2023 ne adisua boye ba sua nanum krati ofaye ofa wiase graduate biemo enwudure nothing graduate ahoro nza o bible namu adisem okan wudure na emrebo imamu ene obanun ne otiafo bobefre 1844 ne nenu ala ya bonzamura oyile ya bo iminia bi moma bera befale graduate nzambie boye no otia hone owale ase ya so chokoya okohweso na adwene kofi nyame graduate boye no ba ahye so afo enanu na lan yekunya bietiche Charles Darwin boye ohaneche suna ofi kakanu owale ofale so dwure hemo owale wo so afo akuma penalen omamini ape behwe belilisi una tse bono kan no kra chira adwene che otena hore suna fi kakanu yo wale enu ala ye biebo ewra befrey Max ye ewra ofale di owale che dabi suna de odisi de nche biala yedi na mom nyame onibre onichi de nyame yedi na nyame pode olehwe wo ase aso na olehwe onva o masona ona te so na so minia penra ba adwene olilisi ona te ni Charles Darwin wa ha chi finga kanu ye ewra ofo ato so che nyame biara po onibre itu onichi ekodi nyame bie isi njeche graduate boye otosu nyo bobonzan ofo wale yen ye botosu nzan ewre bie boyera be french ewre ofa oyedi o wale che nyame sumpo boyo wale na nyame esu na boyo wale ye wa ma suna ya yengoa o nyame esu ne wa ma bone ne te wa ho ase ya so pemban na sena so aho a ahongo hango shire ye che obie boye epo watanwo watowo che wa yakwa ne efa odo onini di ofebu efa ma so sunane iti enera tolimini ati ni che senyame e obra ye dwere anache bible nti nyame ni dwere ho a na ha wanga che ye doya tamfo boye be ye tene iti onate ehene no moso dwere ye bati nyame ya bofo enza dwere boye oli ofamaye kwata hienu mcreating ye bati enwudwere na anza na bu ikowura nunen me prache ye nia minia boye ye ne be ye baaye adisuan na ye minia no ye yia na ya bombaye ni afa ye adisuan ne ya hyebo iti se ekomisa fama so wa ekomu elder okra eda me pochre koboduma ne fo ne ekomaye eda Emmanuel Wilson okra oti adupri asori pain da pen hie no bolimu ane oba abukaema yesua ye disuane so ala ye eba potwaso a mbaba komape Francis Tinakwa Bedu. Yes, wa boedu manam creating Spain yes je frey FT Bedu the frey pastor Francis Tinakwa Bedu yera oba abukaye so ye kuku dampa ye bebokama yesua so adisua boye ulimu a ewo kwata hie nu se meko mesa benso a era elder bodu mama mi Edward Jemfi ni elder Edward Jemfi era ote asori pain ewo tanoso era obokayama yesua ya disua boye ulimu ane pastor FTDN manga mayoti former president Oma Western North Ghana Conference your former president kesa abu ejuede wanyame adwuma ne wa yala benwa olemu mieka ewa wuru na obokama disuanga kamosan yesua na yore yelenu nimdie eti sioti asenka bebo biara na ye baba FT ene yebo mbaye mama yetu ya wura nyame ebo ye bo ngro ni asensa ye baba nyame ebo ye bo ngro ni ase ahyase ne yele nyame ye da wase akwankyere pa ba fama ye mban bonate so na fe wadada disuan
ye ba penze nu na ye fa ye bo dwuro ni dawure ye ko wiase nkurati na de che biara ko so ye ba ahye bo na bo kaye so a ye ya wonye ye nti ye tunza ye fro mban bo ye ya oni aboafo nkurati ye tu ye wrosa utumi kandingati kota bo ye wuro ni de yestre ni ye fa ye wrosa che mo hu ri enyunu na bo ye hye bo ye suan o ma ye te ye dwuro nzambo e fa ma wiase nkurati na ya table ya mba bonzam de ne ya fo nyame ye de ne ya fa ya adwuma ya hye no nyam ona soso ya hra ye ngunibdifo na se fita ye fa anyam ban ye da wase che ye nuna nguma mayo e wo ye do fo ya jengwan Jesus Christ to anti amen amen yo yesɛ ma wakwa babiku se bi chietie ya ye wo adisua boye olimu a e wo Sabbath school kota boto sunyonen adisua bolimu ane ye yesua na dwure boye ola adisua bolimu ane itin enwa Yesu walingunim anache Yesu odingunim na abonzamra odinguguo Yesu odingunim na abonzamra odinguguo se enia adisua nianu a o hye boni ofa eminia pembo ni beteka na rabe holekun na akusu be rabe lilingunim onate ebi ahye pa bi boni balimu abaye batubreti o man benzo ne ewrabe lilingunim engai bosem anache ngai bodwure ne boye ofa omayen yekonwi wo nyekire itibru ne kun enyichenu blu one enzo nyekire itibru onimyo enyichenu bru one enzo ne yo mama yetie awrade dwure amen afi sasra bonzam ne efere bra na so ya na ofa kun toare ebosofo ngabo bedi nyame ahyede yesu na betra Yesu Kristo adanzie nani amen amen eti yewura adisua ne enu nen edengo wa eda Edward ngowa wobre na adisua ne wa chebo akenga mayen brasua ne bobeto bewura beso bekomo ne ade otin chenche dwure ye ne wokan wobre yo osofo medawase se nyi kire ne ana wo kan kire iti buru ni nwe nche mo buru ni zo ne bo ka kire che sasra bonzam ne afi ofebra na so ya ne bra ne adi se ma ye nwuche be kambra ojibre ma nyame ya safu ye nyame ye le huye ne na bra ne ye le asafo ne ofiche Paul kura ha che mitwinungune na femi de telu abo ye fie ha kura na me fa me ma nyame eti ni kire no me nwuche sasra bonzam ne obonzam mumuyan afi wo fe asafo na eso ya na tesi hi fa ye koche ebrebo Yesu oli bonzam sun kunimbo anwrodo na fi owase ya so be wi pe ye bonzam na sasra bonzam owura ohini be fle helod inu che se anyansafo ana che nwrefo nzan bo mbe fi parasina be nia Yesu ne ewraba ma oni abi na wasesene ala abonyame yi la ye di hire abofo che na ma be koni no sesene ala aboye nwrofo nzane ba mane bonzam iwura nu che be hungwala abombe wo Bethlehem kuroti na nyame o ma hayre Joseph won wo Mary che bonzam awura helodinu iti be fa be ho Mizrim na be fa Yesu be fa be hore kopimi che ohin helod owuriyo ahi fibra obomodin biala che ebrebo ye Yesu
ohia konjire yelen oholi na wo sey ne yane na wo sey ne yanam kroti oli sungunim afi Yesu yabra bonum kroti watatai kopemeche eblebo bebo Yesu mremuduanu nen Yesu hanche maye wali sungunim etini so ahode ya edisi Yesu yechi asafone ebre wa honrode ya edi asuafo no anache bobeli Yesu sinen edi okofa kun ofa kotetalebe etie test ne kachire eche na abonzam ne ofe bliesu ya na so ya Yesu no boye asafone we fa be si ebre na wangura na wuli sungunim ne afei asuafo mbo befa nyamnsem befa ekowiase mkrotinin o sheboche okohunkotia be tini abakusem ne Yesu wiesi afo koye yanza bo okonin asuafo no mo behi bebehu be no hurenu asuafo no mo anache bo meri Yesu sim boye otwe kra wuli yele Yohani boye ohrahura adise mo manin eti biala boye ne wodi nyame edwuro so ne obomodi nche okohunkotia na hiem kroti abakuse maye tiriche Roman tumi yo bomodi nche bekosesa nyame echia boye nwoti afofi chia bo Sefwi be kanche fuye na ofako kwasi yadawo eti hime nche Yesu iwiesi ne bonzam ohutia nyame yi asafo ne bo be de Yesu bedi na nyame mrawra be fa be adwuma eti sofo ne kan boye ga bodwure ne mbo rango shiri no hwe yo yeda wase nga bodwure ne wabuchenu pa ma yanwa disua ne boye ba sua ne boye oba ahosu yo eti se yanwe so de a ede ne ngowa mune chiane adisua boye owobre ne watuiduma che kun ewo nyame so ana che kun ewo nwurodo na kun ewo nwurodo nen dwure boye yegina so na yefie kenga ne wa ye ne a nyekire itiburu ne nyo nyichenu nzo boko adwunguran ye ne abrena ye kenga ya da okra ne pochre na kun ewo nwurodo na han wudure kan hire ye kun ebeni eno kan wudure ne ewo nwurodo enye kire ne itiburu ne nyo enye chemu nzo wone nzo boko adwunguran mama yetie awurade dwure Amen. Afe kun esiri nyame so make ne yabofo mo befa kun betetare sasrabonzam ne na sasrabonzam ne yabofo mo behone na aguso bangura kun ne enu agina na banya atnaliye ewo nyame so kun iti beturi sasrabonzam kandinga ne befiri bere soda tete ewoni bo befreyi abonzam ne one satani bo olakalaka wiase mkura ne befindene betre asiyeso na befindene yine yabofo mo ye betre yo amen Amen. You also for yada nyame asike watim yimdini amen nimu amayo amen boma yanye gia Christopher yanye je pa ni aleche bonzam bonyame oboyen o mai fa hudi woti ne wan shay beche awrofo ne mkurati beli tumeniaso beli so na mo ma biara fa hudi che biara fa odo yo fa li so wodi se amba odo na se oboye bukuro ha nyame en wanche iti bona sonietin bonsam waye yadwenche yidi wo planche waye plitra boboyen iti wo fa kuma wotetare awurodo nyame ene bo wese wobu cheni na nyame chebo idositin wala yadi ma
weli ngunyim wo ngrodo eti bonsam boma woye yi apare che wa man nyanje che bonyame usi wese bukuri dwaniam che bodo bonyame nyaa ma yen wa man nyanje uti shala ye yewra yesua hem yinwi che sa man nyanje bi che bonyame ya hishron na anya che bo prache ye ne pepepe a owra kwa che bonsam nke nyame amefa hodi che ye yebo oyi nyame ikuro angwa ya ongwa show ye eye pa no so a okomomo eye ta etime prache ada enia bible ne me enia Luka iti bulineko kimwe bulanya nzana chema na yo Luka iti bulineko inji chimwe abulanya nije nzana wane nzane mo ma yetie abulade dwere amen ebiara bobo kameso ne otiame ye biara bo oneme mboboa enuane osandinu uti chebo nyame aye hwe nyame prache biara bo owe ya fan otie no ye chebo wosi nyame prache ye yo anya sope ni yese ni atia ye uti so power he ye nyame afama ye che e biara wo yibo watepa uti obo ekure nyame ebira ne ekwaye watepa uti nyame prache ye kureti ye pa na sa anya watepa ne ni che atie nyame wotu ofa ope ofama ana opaw ana chebo ebiara kuro no ofa to fama krumenia wa anya che robot che ngai bibo ide da biara presia ngoko ha che wigina kisa wo bana gina nyame anya yeso ofa opaw to fama yo ofa ope to fama yo ofa che bukren biara ye yiyo wotu bukren ya yi yo yeda wase elda ayane me ye taye bisa sojure heche awnyame esicha bonzam chebo inwusi wote wanwurodo kwa angura ne ya ndina ne wode enyane ne ya ngondi ya nafwan na ma ya tema wa ya se ya so pastor ede ko wonu komaye izie bonyame abonzam wale ya se ya so yeda nyame ase papa amen nyame ya depo ha wa anya bonsam na yele bo asompanyina hache ye amamu eto odo amamu oti won hyesona oma ofa opene maaye chebo koya yekonwia pede ne ha ya yo iti yakutia ya nchiche ne eto imrane ti so bie pepepe yes asabonzam fa so boye ya dweleche opra chokwa ye mu che nyame na ewura ha be fre che nyame so wote abode ile bobo ri che ne ile ye bo wura wa boyo ti se pra che ko yo so de a ongo ye na ya hyase ne be hunu sendi boetie obodiche be fre che bone che to nyame mra inzunsanso otini nyame amai mre cho fasesa na oyalide bo wanze san no hia che wo yifite bia ye krongro nan de ka bo yi nyame owon wo yifite bre iti wo yifite bre nko so no facto asie foforo na wonate asie so nande na wote so na bo wanyadwon foforo nyame awura kroso na bo boyen wo ma oboye kokko che bia ba to ba yase na so na isubanye utima fa mo pema memo na memo tie edwure na mo tie edwura emo ne koyeko utina nyame abotaya leche le kaabo ebre ye fen ana le kaabo bre wo ye fen yo ba fa bonzam to bre le kaabo bre te pa na wa yi wo fite bre chobo ko ya ye kunya le kaabo bre ye fen ko ho uche se wo nro da ye ko do ngwe ye eti wo ye to ate aso no wo sa hire isubanche yo na memo di isi na memo ye nyuma ni bi na mom se mo anya nyuma ni ba yi mo fitase aso no ha ngum wa na wa ye de mba asachi yo udine ya me abota ya leche o ngure edwure watwe wa ye onwo fra dotna fiche dot kongro bone ne do itsafa so adute na wade a me prache me nyan bone inzunzanso iti ya nwiche sa de che bobonzam ye wanye de chepa sa nya me huni ya abekwa ache nya me ate so na boka e bi enga bio ene ye wi suban yekusu ama akro so na poro fiase ehiati ya de suensa bache so da uroburo bo fa omaye kokoburo ne
ye fitem na ye fa we to nyame so na man pa ne bobon sama ngura dotran ye de ya ho ya atan amen amen you fe kan bo me fa mbo ka bi ku yele je nyame ofa bonzam ne ya bofo ofa be pe ma be wo hire be pa eti wo fa be pe ma be ma wo kireche bifu odonu ye be tie nyame ho ana so be pe ye ewura wo boye na nada no hawa ne ewura wo boye ewura wafa biala ipe wafa wa man sindi ye leche bonzam ware no wangura ma anjeche ye na hawa chechinji ala kodi na obisa mbo wo hire che nyame ono meedi eti ne wo si nyame edwuro pa yi wo tie bonzam iwura yi konvinyo yi wolu ya ye no pin ye kanche wangura ne tinado na fendi omoba na se wonje wane a ha bo konche croson de seni ofi pe ni chongo tie nyame ana so pepe sonzo he nenu yara ye ewura ye wai ye ewura nyame nwa ne die wie ne edie wie a ngosechiwo etibie ba no kanche ekusuna ye konyesi kapin na se ekokusuna ne a njeche obude wo pe nu ye afa ali so bonene o timoma ye ti so dwuro ya bo pa na ye hunche iche biera bonyame wa bon diso o ye chiye ma iche bo so ye ne ma be hunche ye wura ye fie nu pa ye planche ye tie nyame bo ye ne biye wa hyeyo membo card ye kan yo ye dem asepa ne ma hwema dwene basinche bie so se ye nia sabi ile mamobo ne chebie ti ba ho ba ato prison che obe bruni sikan ne a na duadan nun enche ye kurobe dwurede na yakuso ya suabu ya fa be ya tun ale bu ya fie ma ben benyenje ona teche wo be pra che be ye nen ye le ye fi besen itibe labra ne be di arabre chi ye le so ni che ni ye fi besen no iti se nyame oyele suna so a ha so ala ye wura ye nyingoje ona teche ye kofa che nyame ma ye wondoye ititi o ma nyame ma ne yetumi ni che boye kruche ye yen ye na mumu sire pa boye ye yo ye dem ase ye ho kisie ne adisuane aso nyame ye wiche nyame ama abonzam wafi amrudo kisie na adisuane ro fa ma ye che abonzambo otochi ye ne anache abonzambo otochi yo abonzam afi amrudo enwa oba atochi enwa ekinga nyechire itiburu oninyo ichenu nna one okwadwu nzian nyechire ne itiburu ninyo nji chemwe nna bo okwadwu nzian na ofaridu ya piani ewie no nzrama njemu onzanuku na ojiribe guyare asiyeso na sasra bonzane ojina ne bravo wafo aworeso ni kuraso na owani behuni behore nyame woni yahini bia na njechimu enziane na brane enwochi ho esreso lekabo nyame asiesie amanyiche beni enso njia apiku eyanyo woni abrasiane amen abonzama wase yaso afisi anwa otochiye oba hye akenga sembu ya waboni njebi moduma enwa abonzam anache sasra bronzam wabo biasuane wabo ba prinsia baso abo brale kuma eno mo wochire inzu pastor bokaye bonyame ene ania chrosamene anache ahrele dwure ne bonyame fama ye woti dwure bo nyame prache yemu wiase ahyase oni ayeye ye wasro afama ye iti soko ne bo si enwure boya ne bi mo suche nyame wafa bonzam che anata ta bonzam che wo tena ye so no haye wafa biara kama iti biara pe bo fa ye adwuma
yɛyɛlɛ ne yɛkɛkyerɛ wo nti bɔnsam yi pɛ yɛ afa aman no wɔn fa ho de wɔn bi tɛsɛm yɛ wato wɔgyi wato aseɛ foforɔ so na aseɛ so nandeɛ yɛ wɔ la kaayɛ yɛ wɔ lɛ tumi bɔ nyame afa wura ɛsa waseɛ yɛ so wɔlɛ bi tɛsɛm no nyame amba seɛ yɛ wɔ ama yɛ bubu de yɛ ama yɛate ma wɔlɛ wo ɛhia si yɛ nyame ehunu kyɛ ɔdɔ yɛ paa etu wɔn bra kye yɛ sɛkye yɛ osa yɛ ibubu de wɔ wakoma petwe kyɛ wɔ bra na wo leye ana wo hire ya ten na tambo bia ne bote daada fo be frɛ bonzambo nyame afa pa man wo ba ne nan gumi o wade o etie baaburo ne a wo fa adua hwene nchicho abofo mo bobra be wo nwran wo la kalaka abofo ne no njemu nsa wo fa benu ekon wo wase dia so itia bonzam ne wo ne abofo be na te ase aso ye be la kalaka nyame ma na be kan te nyame ne bre utina mo di isi ebi ya leche bo family anza bo ne bo bedo bo ba ye finda ka no ye fi so ni gene no ye be fa ngire kire bo ne be bawo ana ngire kire te na nyame ekure edwure nati yo ma wo ne be wonzere be wure na be wonza be wure ne after bonza so so yesu che yide otum wotira ne na ibi enko alai utita bo be ba awe ne wo ya adu che bia hi ba le meni atute be wo hawo ni dia ide mi ko infitebre na so prato kuine nyame amaten itibra ne bo won pracha ha oche ne na nyame amaten ye fe yesu di wa ngura wa anya bi no lingo ne mi yere ye wo to hye maso awuro ne ba ne bo wure ne na yisi ama bo be so bresu ya na cha sore ne se ma nyo de a ide isi ama nde ngosachi be nkurati ye wo chire ya ten chese wo prato bo e mo so a e mo fatin so aso no fatin so aso na mara mo kuni here le nyam so ne nkurati che bonzambra ye pa iti ho prato to che yesu nyame ama ide ka ma wa gina ma afi wo wo le ye nkoa wo chire ye ngwa gi aten iti ye wure fa so kuso ya ma teachers brembre ne ala ni wo sa wo hoso na wo lakalaka ye here le disuna bo so nza wo chire che nyame ye ka chire che yesure ne ye hye no nyam efi che yete mo do ne waju ne ye koto bo ngro bo ase te na ma ye so biala che nyame ankomtwe ye so yo iti so mtasabonzamne ye le surambo wachi yesu ochi dio but wambra wanji wani nyame ye bo nwan ma woli ngunim ye yesu kusura bresu bo wure ne ye la sori bo ofasi e brewo uti nyame ye ya sori bo ofasi aso ye bonzamne wan sa hode a ne asori bo wure echi wan mra ngo sechi asori yo fa anyi si asori na so ye le bresu ya ne che mra ti bia bo mfaso ngo sechi ne na owan bo ye yesu kristo ne ngo sechi nyame won dabi atenso aso mo faso a na mo koni ngoni fiche me ye mba afa dade anache bura le poma me family ye ne krome ne emkura iti yesu no ware che oba ma ye nyafa hodie ifite bonzam ye ajapade bo le fite esenu ye wa ho afa ma iti ye di isia ye sakosako ha ajapade na kuso ya nisi ne ye to aso ye di osechefo ne sindia ye ajapade ne sango ha iti so yo pato ya bi seso so ye ochi eda fabio kai che e biara bo o planche we yesu sinen che Satan na asra bonzam okotokoshi ura o ba se okotokoshi bi it is a nyame asia no ngire che wode o haw biara ngwa ese oso no to haw ne o ba wo so a menye la breche nyame ene bo timgbe bi difo ne we sala o kulingunum ko ese okomo na fenyi kesa fenyi ese etwe so sambenya ande so dia ingwimi dia no ngwa ese ngwe wode jo yeda wase bisuya ne waka dwura pin kireye ene ninje bi moko so che esunyame ade oni che biela ediye ema yewu che se esunyame a onjire che oni che biela ne odi che okoyi yem yetimini abonyame wa boyo tonzua otomade bonyefwe otoba bayo be pao nemum ewo yeso bo yefi esunyame nanu ne de abonzam enyenje ona te chopna che ochiye no twenye fi so nyame ebuye di sini iti o maye nyi labre na nche biara buye kunun yewu che nyame walingunim le ewa ngurodo nti di sia yese ekolingunim amen so bi on che bo to share son ye le boni aso mpanyine kan yes wa ngura yesu sungunim wa ngura ni sungunim
ti Yesu ali tatara bonza na so ngunim oh se ma ngro so ngunim dia enwe ba afa bi mo fi ase aso kodia mo ma ba ngo wodo it is no bia bo na cho ye nyamso ne pa biara wase aso Jesus asra bonzam wono obeko ye nyame oso wa ma ya kwankyere bo ye kora afa ne ko it is angungu so a engoli ngunim it huna ne ye nyamso mfo ba dwene ye beche eso nyame ya ne hu eche hu emane enwe mane ye so dia engoli ngunim because heaven be mba ye fudie se pra che hu choche ye fudie dia Jesus kungundi na kwa nyame ndumanu ye ne wura anyan amen amen yeda wase mamre da so da ejujole ahye fa yekọ mena de enen dwure de enen dwure de suan enwa yede Yesu Kristo ingunimdie ne yetunu yede Yesu Kristo ingunimdie ne yetunu o fama ne echi ye kinga December la etibru ni nyon nyichenu eburun da okra mpo chese abucha nyechire itibru ni nyo nyichenu burun na eda ofa wo shireye ewaso na nuka enwa yede Yesu Kristo ingunimdie ne yetunu eti nyame ibe amen na ndere ko mvie prikuya bie wo nyame ahyeche apen ye ngwanlen ni tumi ni ahinie aye nyame edio na tumi ne aye yi Kristo ne die ofiche ba findi liaman mo be ko dubon niene ba twase ibo obo be ko du arihinie ni adesane wa nyame nwune na be fare bwamba ni moja so ni badanzi bire so ye belili yisu nginyino na ba nzure che be ko fa be ngwa be ko peso amen ko biye muri ni kunala okay elder yede Yesu Kristo ngunimdie ne yetunu osofo wo meda wase je adusiane kuma koni bolimu ana ma yemche Yesu di ngunim bonzamra di nguguyo na ni che biala nkoso se ba njuro nua woli ngunim se yemche yi chira ne itiburu nyinyo yinchi mo buru ne o ma yemche woli ngunim ewo nyame so do anwuro suna boyoti abofo boti abode na nyame boye oborichi na o kroche wotu nyame wo fite bi aso na ne yache abofo apiapi ne chebo baburu kire ni ichenu nza nuku beli isi na o kroche wo frɛ ho che nyame na nyame ro frɛ ho che abode yo yeche wa ma abofo no mo badwunu kura ebehe cheche bo okoso wodo ni eti chebo babu ni uchire yen Yesu monyame wo wane onwa befa ko betetale so na bonzam wa ngro ni abofo ba ngwa ko ani inu agina ya fei betebeto ase yaso eti wo waso na abofo nra benya je oviche abode ebo funa che wo ye boyu aboli che ni avendi wa ngura inu agina eti wa ma abofo anwurodo tumi nam kro tinen benya je ototo benwa bo be hanin pon bo planche ba hanche be europo wonyame wo mraye so mra che bediso bo bali isi nende wo nche bali isi na bo bali isi nkro sa toto benwa bo be hanin bo je che wa fa basa you are voice ye nwurodo eti oteto ase ason wa ma ba hura to be kunu ti Yesu ngunim kumbo ye won mo liri uhen ewo anwurodo ave yakenga yichira ni yichi buru ni nyone inchi mo buru ni konia manzanzi so na befale buamba ni moja so one badanzi ejura so ye bilili isu ngunimo na banzuro che bekofa bengwa bekopeso wa asiye yaso shebo ye Yesu ya
kisi de ne kwasi ada de mo apenu che bonzam sasra bonzam bomodin biara che na no okohu kotia nyame ba ne na wangura yin onwa emoboyi ewra moli yesu sinem kroti ngo memokoye chisinde no na tiche yesu wo wale na olingunim wo mlemu bia na so na wo hanche maye wo wulile sanso wo josolen cheche wolingunim ntie ekinga Matthew juro pani iti ebro nyo mmotwe inchi mobru mmotwe ni a wo yesu wale wo han hire asunyafo mmoche bafomuro woni asiasu tumi enkroti ba mama ti mo ho na mo ya mama enkroti mi asunyafo eti be hye bu chebe wura be koy asunyafo nin chebo yesunya che se wangura yesu dia edi be wura okoma be koy tinyamsum na benia yesu ngunimbo woli onwurodo nori wase asu na wiye na ti be lebelele be wura be jinane na banjunu be kraun ewupo be wule sati ya ninjire kiremo ye dimu a yakenga nga bodure nen oye che oma wotu yasifo nga naso na kusu wanro kireche ba no be kra eti be wuye be wune kireche benati agwama ni yesu moja naso raba yese wura balingunim teche yesu ngunim diane awrodo walingunim asiasu walingunim botu asura eche bo bewra beli yesu sinem kroti nen bewra biela boyo le edwure ni len ohralingunim na kan bo mplanche aya no be kangunim ne ya yadwene eche se banguro kuya iye ne alingunimo na se ekuro gina beleche moja danzinie anache moja danzinie mabe kuwa kireche alisungunim yo yada wasi elder washirenie pami amuiche ngunim nen odiche yede yatunji alingunim iti se yede yatunu dia yekofanye konya Kristo na yekulingunimura pa oteo yekujinen amen amen tine o prafichreche ngunyimene wodi chebo nyame abra ati nyame atisi watin na wanateso wama nyame ba ana awu ato asemi ani abo ti nyame ba na wato che wodi etimba okay uti be bilingugu ani ya le bebo ba ngura nyame egire sindi na biwua nyame ba na ngodo skon okay Christopher ngwe die ni gina bre ma be ba prophet nyame egire na chebe den yo yada wase ya tu aso wo uhui mna naso enwa brasua boye owe sreni aso brasua boye owe sreni aso omche ne tamo pastor ochire nun o maye wuniche brasua ne yole asoren ye wa owe sreni aso na esreni aso ni yole nusa esreni aso okay pastor why am mine of I want to mind be able ne sobrem po no wote mind bo be siesie kura bo ne ye ne anu a no wa ye che ye mind pri be freche America ne first what is sre ne bre ne ti asie bo wote ne biara de o ti be o ma wo share bo bre ti bre asore ne share bo ye nyame be ye ala ti o ma ne ye kan che ye ti asore ne ti wo enyesi adochima be freche America ne bre yo share bo tibre mi ani ya adwene chese so afade a me ko atom hye me nyena so ti asoro ne hye me fite so ma anya so ye wa tretra la fiche na chote ewiase mkura asoro ti ye wa horikan kura ti fiche nyame wa yesure ne ye hye no nyam na ti ne ye bubudi wa hyireye le kaabo ye sonyo wa hyireye tia bo ye fa sonyo bo sa hyireye ya soro bo wura ye sonyo iti o ma ye kan che sere so ne ye le so ye si abuchima Gure di na la so mana di eni blesi anu wo esre na so che bo ye so fu ishire ni che blesi ya ni gibrema nyame ye asore ni na ebre bo ye Yesu o le ni
Bible ni hye ngom yakinga Daniel iti nzo ne a o hye ngom to breche Yesu yi wiesi ne okoma bonzama tima okohunkotia asori ne eti no hure ne Yesu wiesi ne chebo yesi wo abakusem ni kwaya afo ya nzene nu bobe hu asunyafo na mkuro tini asumafo ne afende Roman tumi boye be hine be fle consent ojosu gina ne chafendi enade waye nyamsum nie isi yanse no obo modern bi ala che sadia nyame etia bo be fa besun okosesan na asolefo ne bobeli asom na nwunu bembe so eti wonade che ye hu di wiase yem kro ti so ne ohuhu asolefo mbanifo ne mkro ti afende ne ende che be ya sole wo wiase le ka biala na ikusu so mene ni bie mo wuro suom e bie mo komo kan bie mo kole ka du tian ba fuye mboti nyame a tian ne a be koso ba wiase mkroti ne ba se che asole ni wa ne bere che asole ni wa nyame ama wa afia asole na ngu wa afia le ka bo mambo wa mbre se o we nwo eti ne be ni anyi so de be nwucha asole no wo bere wo so na ti ya kenga yichire ni itunyo ne a o kansafo ahodo onzo ne a wote ebre bototo asole aba okọ wiase awie na bre biala boyo kan asafo biara o kanje bo be so nyame ne yese ba wo bere ye ngondo mbro yese o wo bro you yeda wase Azana ba woni ncho ha afọ njia apeko eyanyo brasia bia you ngom hwenu ne aya atia kote afọ eya ape ti wo kan so a ncheche wa ye afọ ape eyanyo brasia wo pra chu chire brasia ne wo fri ase so ana chere ka ba owura ale chebo ne niema ne ana cha so mpan yi ka chere be we hu be bo no wa cha sore no wa ide ne ne cheche wa afia afọ sala afọ apeko eyanyo brasia ne cheche ne wa chebente asore ne nka kusumo wura preti so afọ ni fribre yele yo sama ne won so fite so ilesi abuchima ni America ne yo sawa ti nyame pra choka che wo fai o fiare ka bo kunya bambo okay chebe mo hra be go mu mi ne mkrati wo nyame ni anti bambo ne leche wo nyare ka urare ma be bene be nwala ma bre ne bo ya papa tumi ne na che tumi ne bo no di wiase so o fribre be sabe peja asoro na so bi yo yeda wase bon pra ke fambo ka ke nyame ebira wo tino kora pa nyame ma bread bo asore ne wo fia no etiania bo mane wonwa afo apieku eyanyu abresia ne fe ngwa chire bread bo shewbo wo chire che wo shewbo afo Yesu iwu esine afo eyanyu abresa na motwe ne etia kofa afo apieku eyanyu abresia afa bokaso a wadu afọ apieku ya nso abra na motwe ikesiri ni kwesiri yo be hye papa too many be fa be ya afọ be fa be po afiase ama sia nyamsomra wese o joso bi hu ndiche too many boye opna nyame ya sore ne chene ba fa ba fia itu ba breyase nyame adwurai itu ma ewrai de ne opeja ba je ba kuku yo edi tumi ni wa hase edi nje che afo apekon ye nyo ni ebure sian waso nzoti wo kanche emere woni ebere woni blebuye na emere njibre ma afo emere njibre ma afo onyo ebere njibre ma afo oku iye blebuye njibre ma afo obuye eti ekika bonu a afo ya afo nza woni buye na afo nza ni buye ni chebo adisem ye kenga no mewu che onwa abosome wura aburana woni nyo se abosome aburana wura efa abosum bia la tinjia aburasa efa kwa ewure konya afo nza woni buye na afo nza ni buye nkoso fa konjia nu a
de nyan afo apeko eye no ni ebrasia ye nyame akuso ekodi ngomhyenu a ye kenga numra o ma ye wunche itiburu na nche mo brasa na kankira eche ngofa chia kongo ye mo afo sala Hezekiel riti na nche mo nanu bo kodu nziane ewra sala ye ofa wo kan ti amba bungun dan kuso Yesu wesi afo eyanu aburasa onu mo twene na 2 minutes blebe shemra ne ba shemra mba ye afi Roman 2 minutes okowia sisinati ye ne a ebaka na wakura be kansole panya ba Roman ufchebe ye be fa so ne be fe owia se am kroti na beli hinala se afo apekun ya nso woni abrahun amotwene na betumi ne hwase nkeche esisia ne osisu pepe teche nyame edwure ngondumbo biara wa yese wonin ntie brabo yete nyame minian moma yewuche nyame iri che biara ne brabo ka womanuo na bode ba ho srebe feyero na wote boye nyame ne wa hye ngo wa yese wato brabo pepe moma yewuche nyame edwure te no hore ti bole enwunu bo won ba moma ye ya hoboa mbanifon really ye ya hoboa na ye hunde na chebo tibiara okowonu chebo idroti chebo tibiara okowonu amen adusiane oye fe pa na oye fe no ran ye dwura ya simo koye wiye ye juwie ne de ne a ewa nyame ayele bre no ne ngane ayele bre no nyame ayele bre nanu ngane nyame ayele bre nanu ngane mo poye belebe nwamo na nzie koma yekundo edokra faye koi ede bekanga chene bo yipani be yala ma si ka bia ha bia da ni be patina no tena ni inga pa ine no wasi kuti apra tena ni akwa ni ala pepe okay ni inga kuti awia brain inga kuti nyame chebo sitie biara ni kasabwansam wo ni nyame man be bia konde o ha bede na koso inga bi wese aha it is so many ane more bedi beni yenni more ni chi biara ntiche nyame e die ne pepepe buti awie brenen wansam ni menia kuliako sasa wansam ni okotete be kuso be kugina chebo nyame osi wate pepepe okay itingani wati suban bodane ni bese yunden e biara ye nyame ma no mora be fa how ni chenu ni iche biara nu nga bi wo brebo be ku gina ko nyame nti nga ni yem planchembo eneme ye bo ka so nga ni aso bi nti ye ri cheche ye tinga nti ba ha nyame ma ale ye nti ye ku bitu nyame ma ye ko na che nyame ma ye atu ye bi che nyame ma ye ri che biara che nyame ma mba wo ye che ye tinga yo amen amba ne okay that for aha eti chebo wo kan wa ye che afotna hotel abre ne bia ehon wam kwaliment matale ne ngane wa ngane ma prema jimagua bi obro ko high because ebia ne ona teche bia ne opna che ofanga ne ko chiri ebi na awra okoto nchi eti se ngane bo hanen o trei mudie ne chebo tede a ni chireche ebiala pna pa no onwuya onwunga ne a ni wanwu boyo to aso ne wrache bo no wesi wotio ehera okra buchi ya dwen ma yenwu che nyame eso ne ofitetetetete ne wosesane chemo ene yenu biemo yenwu che da bi Yesu owa owuli wo ma nyame eso ne nipo wasesa echia biebo ne befa beson wasesa waye da bi se nga boye wa hanen watindu aswe iti chebo ne prinitin swala yenga bo hanam odi choto aso no yo na se bienwu nga ne a wa nwuche iprini swa
ye kusurane otio so for ye muche enna soro no mo ye wonu nto kanga che ni che ne bo ye ni si yes ana ye ndo so bi ka bo bro ye muche bo ne wuru ma adwuma je nyame ma afo opre ko ye nyu ne burasia bo ba tane be ma ba cha be nu asore ne na asore ne kon so ma no hunu be fa nu so suba mo trabe o mi anche yere ebre mi so an nya so me ne mo bi pepepe na nda son ga ne yele mambo efiche son ga ne kisa na asore ru asono pe so bre wo ye kan ko ni bele so asore ru awra ni ko ye kan ese ndire che ne beta ne biye mu so me ne amo be di nyame mranzem oni Kristo adanse ne be beta ndo uti na be bo betira Yesu ye danse nu woni nyame mranzem nu be ra be le nga ne fiche so ri che neti yo ma ne beta ndo ena kusu bira ma ko asore e bia ma matima asore e bia ma yeso na ne nga ne le bon tinga ne yele ne bon aso pen kanche be bo be di nyame mranzem buru ni aso bone papa tumi ne nguro che be ye itu wotane be for ta afo apeko e ya nyu ne burasia ne so be nian mo bo be di Yesu wa danse na be fa mra be yeduma ye le kan ti ye mo bo Yesu nyame ne se ye fa nyame mra buru ye nyaduma ni ye ni Yesu wa danse dia ide ye ne ne dia ye bu kanga ya fe me mo ka le ku so ele che nzori che bo so bu hanin ba so ne ebie po nwa be frem me Kristo asafo cheche Yesu asafo bi han be frem Church of Christ ye im creating ya se nko ye ti humanity ye le nga na Yesu o ware bo fa asafo ni si ebre o kan wo Matthew iti nu inji chemu guru ni so no bo ko dubunu granche na mosusu iche ma chemba se chimra na difo ne mama anzache na mo man shere ma anwuro ni ase wo penu de atwerede e bo ba hwero Bible na chesinza kuma bepo ngo fitenu obiela bo ye ko shire che belibia so be etibia so no odumango wo nwrobre obo ye kole ne ko shire na mkro tinin yo odumako wo nwrobre eti na che asori mi bo Yesu duma ye ne eti asafunga na be kan safunga pa bo ha nyame ima bo asiya so a ebre bo ni Yesu ware be bo ni betire idure ni Yesu ware be bo ni betire idure ni iwu Yesu be bo mra sere ne ware na mkurati ba ma be nwati ma be hu be na ngom jafo ne so ne be bo saba peja nyame yingranzam zane che emo kutubo yo ye nwuro ne ase bo epo bo yo kireche nyame fanji anzi obo epo ni je nko ni so kyan botosunzu le ho meni esun so kyan na ne so oba de ye etidi nyame mra buru na so na se edinkuna ne tokon ya ne cheche yo ebo kasafungan ede Yesu di o se che nyame mra buru na mkroti ki ya sole bo ye wo de Yesu di no de tunu che nyame mra buru ne de se che ya ma wanti ma on kronkron tena ye no na wo fa ye ni yadwuma yele asafungan yo yeda adisia muwa ba ma fa babokane yeda yimu ase yedisia ne ewa ye fa yisio medem di che wa ye moka wa ma ye biara bo ye nya so video he na bo ye tio yesre che number bo ye ola nyama na so ne sekureche boka freye na yewra ye toa so ye yeso disua he brewo emre biala ye fie kwa ye ye time na so ayi ebia ye lenjia ebi mo bo ye prache ye fa ye njia ye maba na ya bo eto na ya fa ya mabe na fisia ya bomba ye ya ho manje bo edo kraso ede gufa njia bule njia ngoma asafo meme da asafo bi asafo na greti ganga dupli chirano a muso wani anya so de city of kweti magaje mo buduma ya brand lati ati me che biara na fi ya da be kweti base o me kweti ya boka ma so yumandia o so je ma atin wali che ya nyime be fasika be yo uti e planche we ye na e to aso ye kwa o me kweti fasika ya boka ma yumandia na kwa so ya da yo ye da wase mamra elder so no yi ababa eya na san afamba ye ne afa ye yi yo osofo o me da wase me chi a me ye ne memba mkroti afi ahwaso district
numba nivu e mom kro tunye chi yabe che nyame obukaye so na brebo ye ya hyebo yi o mayem kro ti ye fa ye mukale ye fa buka na ha ne Sefwi ewura ye nyaye Sabbath school na wa manya mi edwure na ewura ya horo fa ewura le ka biala nyame wo hyira ye mkro ti we Yesu humanity amen baba mam va me dia mbe bu je yala pe na bomba ye na to aso nora michia atiefum kra mbra che me boduma nemum mbaba benado sha michia na mesre cho isahie ne okai che okosa ko fa na te ya hye sahie bo mi pranche ye fa sahie ne ye trema wiasiem be mu chi re judure bo ye feel michi biala afi baba for dia ne to aso ya na bebe nia no be tinem kurati yes ndia no koma be mkura wiasim kura ma ho kan ye ne me ma suane ye wura ye fa ndia ye fa ma me da kwa fu mkurati che bo ye hanin no horo duro bo ye nwi swan no ma ye tirem na ye bo kan kai na so na wura de ba enyankwa dia ma ye kra ti mo ma ye la wura yas ye baba krongbron ye da wase amen ashase ne ye le wo ye da wase ashase bo amaye shebo fute madi e bote sawo se bo ka ye so a ye mo kra yo ye seche fo sunzum ne ba fa tena ye na bebaba shedumadi e bo bote sawo na ye nyanza adwene bo Kristo Yesu no bi na ye nyanga bo mu odo ye fo apede ye adwuma na bo ye fa che wo wurade no nyam ye kroso no so biara fitem bebe nian bebe tio ma biara nganyan na jujure bo ye prache wure bo wu dawure no bo ka ma ye ti woduro bo na ye di nwa danze ma wo honhom wuli nwa kotene na ma bo wori nkoti nya de nsachira ye fa mo ye to wurade so wo bre bo ngo hye bo e ba fa mti fufutase aso ye so ra bo kan ka ye na so na ye fa wa nyem ban ye da wase pango ni bo ye ri amayo wo ye do fo ni ya di one Jesus Christ humanity amen nyam yesu chatio sa se wayo yemne a like your page here na sa subscribe na share a share anache na a share mabe chokwe biala wra okunya bi no kutio nyam yesiro bye bye